baik tu Nelly Bera tahu, रेडियो फीजी बहुत रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन. Ni sambul benaka. Se koe ungo na pakalele kani no andai tu koe na mbungi ndai. Kadi na nonda liu ni mate ni tu vorenge mbani marama ki weekend na liu ni banua menda dula na buguni mate ungo na COVID-19 me pakani ungo na sala nduanga ena rauni volutiki na mate ungo. Ena kena me dingo mitali ndua na rauna undolu na idula ni mate ungo mena mate ni tu indi ena mbungi tuku no mbani marama ni ungo ena bebu ke beira era sa senga tu ni tagadaka ena ungo. E kuri ningo e ndua na sala e na rau ni boile sui tele mekina na mbulo boilabo e na nonda banua. Vebe kandi itagi na nonda iliulu ni materi tu bo rengemba ni marama veri na wekanda e na vei koro ke na vei enu anu e na kena e dhubi reni na idhula ni mationgo na COVID-19. E na nona postigo e na programo na nonda Prime Minister e na Stacey Nindo Moiviti e tukuna ni rui mbimbi na kena terubagi na idhulongo. E tukuna ni nagai bata utagi tali tinga nandola ni beto seaki ki bonua tani. E kaini sa ambito tali tinga pakatiki na mateni tu na ilabo mena boli kina na idula kebaka e sebo oira meradula. E na bositigo na ministri ni buli kena be korni buli ni dhuru imbure e na wasiwasi loma kena muirani nonda bonua. Goena kena reidi na be banga seni adotiko e na be korni bulongo. Tukuna na minista ni buli Rosie Akbar ni na raid na tikinongo kanda bagarau talanga na programo mera baga sala tagikina na ngoni buli erla ko duruma na bulongo e kuria ni na raid talanga na non raid tabi ni tumbu-tumbu kinang gito e na tomani tingana non to bato bulei na non da mate timule abitu e na be sot kede to bai tabikina e na non to banua. Tukuna nandoni bibatabulidi Gareth Beiba ningo etiki ni non to bagatobulei na dorbo ni berna sota ni Olympics na be sotongo era kune telanga maikina sona talendi bobo ena kena barutaki nangito levu ni burabura maida bekir na bagalele kani no andai tukutuku na kena ikuri era no na semana stiseni na Radio Fiji 1 kena bula FM ni bagading naka. Bola, alang gonoa, ilutoka, lutalita ka ng Bula FM, berarti ni nambang 2 NSR. Bula FM, nambang 2 NSR.